Kan real ding ni chu ro mangan lerok me phaten lerok tiang salai kan real tin halai kheng khria khwa khri fa bu chung I ran aton mi kan far fi bi hi nan sena thei ngal ter kadu pathian mi chu pakhat le pakhat ni chaw hlang ok asi bantok in nan ni ama chu boy pa menin rok chaw hlang ulo bom nak a her mi bawa khan rak bomu ama chu tampi cha hoi kom cha asi kema cha zonga asive prisala le aquila khan nan kut kan tai na ani chu khri jisu rian a katron hoi an si kacha I thi man angam mi an si an chunga kalong alom Kema long silo in gentle kri fabu zong anilom an in I apumi kri fabu zong non kut kantlay na kohoy kom dot mi epinetas zong nakut kantlay ama chu Asia ram a kri azum hasabik mi asi nan sa I rian fak pin atwan mi Mary ka nakut kantlay Adronicus le Junius ka an kut katlay na an ni chu kan juda pun hoi ke ma he thong tla ti mi an si an ma chu lam ka tu pon ni kan cha te en an thei mi na an si I kalhan I kri fa achang mi an si boy pa he I hoi kom nak chunga a mi ko hoi dot ampliatus ka nakut kantlay Kri riantuan nak a kariantuan hoi urbanus le kadot mi ko hoi stakis zong ka nan kut kantlay na Kri zum nak a afel ngai mi apeles ka nakut kantlay Aristobulus in chungkar ka nan kut kantlay na Juda mi asimi kapun hoi Herodion le Narcissus in chungkar kri fa kan unaw na ka nan kut kantlay na boy pa rian atwan mi Trifana le Trifosa le boy pa cha rian tampi atwan mi kadot mi kohoy Persis ka nan boy pa rian a hoi le in atwan mi Rufus le afa bantukin akazaw zungzaw tu anu ka nan kut kantlay na Asyncritus Phlegon Hermes Totobus Hermas le ansin I a mi kri fa unaw viate ka nan kut kantlay na Philologus le Julia Tsun Nerus le Afar le Olympus le ansina a mi pathian mi viate ka nan kut kantlay na nan ni chu unaw dot nak in pakhat le pakhat ibachon u Krita asimi kri fabu viate ni nan kut anin tlay na Titiang kan ramit sungan bapanit so nakapesa ko na sa